Ki pulit kadau ki police station hakamit jong ka terik leber kila yok ban kemno ya arngot kinong Bangladesh kuntop ya uwe unonya kali ubadai utraishno. Ka khubor pulit kaya thu bala yok ban kemno ya kini ki briu hakapor kumba pralai pomun min nakawi ka kali Maruti Espresso kabadon ya number ML05AG 7472. Kini kinong Bangladesh kibala syak kemno kidai kibala tip kerteng kum u Monirul Biswas bat ka Lovely Khatun kibadai na kasnong Bhombak jong ka district Narail Khulna Division Bangladesh. Kat ba utai unonya kali ubadai utraishnong udai ubala tip kerteng kum u Penshai Bhakayi ubadai na kasnong Wak Sarang East Giant Hills. Ki pulit kila register case persyak ya kini ki briu hapok dau ki police station ha ki kendon ka Immigration and Foreigners Act Arajar Arpusan. Ya kini ki briu an saya lam hakmat ka kasyari ha amlarem.